nakhona sokuza khala ekhaya njani yeah njani awunikaze lezi ntando kuphana zangaso wena yebo intombi phela njeqaka yeah hayi ubatshela Ningizimu Afrika ke sesikhona ke lapha ekuphahlukeni komgwaqo njengoba silapha ekuphahlukeni komgwaqo nje ke sila ekuphahlukeni komgwaqo usuka ke ekwanongoma edolobheni bese ke uphahlukela ke oPhongolo umgwaqo oPhongolo kilometer amabili usuka lapha ke bese ke ufika esigodlweni sesilo kwakhetha omthandayo ngoba sazi ukuthi lo mgwaqo wangelela ke ngesigodlo sakwakhetha omthandayo mawuqhubeka ushone ezantsi ugcina ufika esigodlweni sakwakhetha Ingakho njengamanje Zulu wonkana inqophamlando engazange sizobonakale kulelizwe laseNingizimu Afrika inkosi ke isilo samabandla wonke sesilandiwe isidumbu saso lapha ke emakhazeni abecebo lethu funeral lapha kwaZulu njoba ke nezulu lizothile lazila nalo izulu uqobo amabutho asuke esigodlweni balinda uZulu adweba njalo anqamla phakathi kwedolobha lakwaNongoma zavala zonke izitolo zakwaNongoma emveni kwalokho kuvela kwetolo zakwaNongoma usuka lapha ashawuhele lapha manje njengamanje ke sezigijime phambili ukuzolindela ukuthi ke kuhamba kanjani ongekho lapha ngazi ukuthi kungonjani kunabantu webani phetheni kunabantu angafanele baphindele ngamasu ukhathi umfoka ngona ufunda eBhayibheli lapho webaba lokho nibalisa khathide nithi ngabakwaZulu nithi ngabakwaZulu kuphi nje ngithi mina uphi utila lo tila laba ake ngivale umdanso lapha umdanso kule weekend lapha ke sibukhoma lapha kwaNongoma eShalankosi induna umgelija umdidiyelo wamabutho eseminayishana lapha zoqinisekisa ukuthi njengoba sisuke lapha sisuke kahle induna yesilo sahamba sonke safika lapha awubeke nje ezizweni sonkana ukuhamba kanjalo mhlawumbe ke njengamanje yini elindelekile kubo bonke abantu abasezibona ngeke ngisho ukuthi inyama yethu ivuthiwe sihanjelwe nomthebe kodwa ke lokhu kwesatshiswa ngokuthi asibe bancane hayi ngeke sikuvume thina ngoba uma ubheka uma kuke kwathamba ibutho ubukhosi obuzongena manje ayi ngeke busimama ingabusa kanjani inkosi ngenali ibutho ngeke lixakisa ngomkhuhlane kufuneka ke liqine ibutho kufuneka ibutho liqine lingathambi ibutho ayikho inkosi engenali ibutho ngoba ngeke kahle amakhosi angiphathi ingonyama manje ke ubonile umlando oqophekile izitolo zivalwa zonke kuvalwe ngisho ibhedlela kwaNongoma mhlawumbe nduna umdidiyeli wamabutho engonyama yake yenzeke emlandweni empilweni waba khona into oyibone namhlanje angikaze ngibone nayo le COVID angiyazi bese lento kusesatshiswa ngayo kusesatshiswa ngayo COVID no uhulumeni esithathela kanjani ayithathambe ayithatha hambe nayo yebo manje laba bantu baba umgelija kunabantu abavelele lapha mina ngomunye wensizwe velele emphakathini njengoba sizosimasi nje zibonile ngibangona izinto lapha kunabantu abavelele lapha abahlala beqhakambisa uZulu bekhuluma bekhonkotha njengezinja kodwa sibaboni lapha ngabe kusho ukuthini lokho kulabo bantu abayibiza ngoZulu abasebakhulwini abaseyindaweni ezingamakhulu abavelele emphakathini ofuza ngabe balapha ngoba ibona abantu ofuza ngabe babe yinxusa lesilo ke siphila noma isilo sesikhotheme ukuze sazi ukuthi kusasa lakaZulu limini nguna phakade uthini umdidiyela ngababutho kwamabutho laba bantu abahambe befaka izithombe nje bekude bepeqeza befuna ukulandelwa abantu abaningi kodwa beyizinja into engumsebenzi
ngesikhuluma kakhulu ngamavalo ngesikhuluma kakhulu ngamambu ayasicindezela bese ngathi makungale bese ngathi makungale basimele sicindezelwa yibo ebuzulwini bethu ngeke sibiyeke futhi siyokufela singamazulu nje phaqa njoba sekanje ingonyama yethu isishile izokwembatha ozoba khona sizoma siqine kanje ngoba umdidiyelo amabutho futhi ngeke siyeke ukuthi ukuviliyela siviliyelele unomthebe wethu siyobuye siviliyelele bani Ngelethi lelizwe ngeke siyeke ukuviliyela siviliyelele unomthebe wethu kufuneka liqine kodwa abafazi lapha Ngelethizwe nomba Ngelethizwe nomba uyayivumela ipi uyayivumela Mkhonto yozenzela kulo othi umkhonto uyozenzela ayi asinandaba nokufa umkhonto uyozenzela asihlezi ngayinkani lapha emhlabeni vele sifile kumanje encome Hempe yasencome kwaphela abantu Hempe yasencome Hempe yasencome kwaphela abantu Hempe yasencome Hempe yasencome Hempe yasencome Hempe yasencome kwaphela abantu Hempe yasencome Hempe yasencome kwaphela abantu Hempe yasencome Sakubhonya awuthini ushikunzemda awuthini ashowe Sibovu intuli zesho sibovu ashowe sibovu intuli zesho sibovu amgani sijilesa chi wakijimi boys esangweni osuthu yaphi wakijimi boys esangweni semasangweni yaphi wakijimi boys esangweni osuthu yaphi wakijimi boys esangweni osuthu yaphi mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi lazizobika awuyaphi wethu awuyaphi mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi sakithi insizwa lena ubhanda eyaziwa lapha endubweni kwaNongoma mawukhuluma ngomkhangela insizwa mawuthiwa belikhona ibhande umfoka bhanda ngempela afowethu ayikho insizwa phela edumile emhlabeni onke jikelele mawukhuluma ngomkhumbuzo abantu badukile bedukisa ukuthi batshale ingonyama yabo abantu bengaduka yimsakazo yakho ngeke batshale ingonyama yabo bona futhi bayalinda unazabo ukuthi ithini njengamabuthe engonyama ekade ihamba nengonyama efana namanje avulule asingathi ingonyama ubusulu ukhombisa ubusulu ukuthi fanele bakuba njena ukhombisa ukuthi ubumele ubusulu futhi uyimele ingonyama hlangaleza sitshale kahle ingonyama yami futhi nje siwusulu thina cha isilo ukhalela nje ke insizwa ebedlala umkhangela mfethu njengoba wazi njengoba esithi ibiza nje ngengqwele yenduku bese akekho umuntu obekwazi ukudlala induku nawe kufuneka abantu bakwaNongoma bonke bayamazi endaweni eziningi bayamazi ubhanda ukuthi ke induku nje umuntu oyidlala kakhulu kodwa namhlanje nje ukuthi akhalele iningizimu Afrika khuluma ebhanda buka isinto South Africa yonke awu ngithi babethu nami ngiyakhala impela kakhulu ensizweni ngiyakhala impela ezinkulu ngithi impela awu umkhokho ugwaze awu kwazwakala impela bafoti siyayikhalela sonke awu ngiyawukhalela umphakathi nezinsizwa ngiyayikhalela zonke akukho kukho futhi manje sezothiwa induku swayeka phansi swayeka phela nomoya usadlala cha phela kuyakhulwa njengoba lapho sengikhulile
ayekwa induka ayekwa nazi ngiphethe manana mfowethu ngisacela ke siyoqala Ngisacela ke siyoqala. Siyabonga kakhulu mfethu njengoba sikhona ke esengizwe online ke uPalpatine kwaZulu hamba naye uPhamgara amancane sizonethulela nje yonke into ake ngithi nje it will never going to be our best uma ngabe kuthiwa asinithulelanga nihlele emakhaya ukubona nje ukuthi kwenzakalani eNingizimu Afrika yonke neyonkana sizonethulela nje uma singwana desho nje ukuthi kwenzakalani sifikile kuseni ndaba ezithathu singizwe asifikele lento yethu ngoba sibancane wabona amaqanda emaningi nje amawuwa yonke lezinto ezikhuluma ku Facebook amawuwa izinto into ngemsebenzi wami izinto zangaphela nasi kodwa engingakushoyo mina ukuthi mina ngicela ngivalele umdanso wami bona laba abayibiza ukuthi bangabazulu mangabona makwabaleliswe bengabazulu ngempela akho umuntu wadansa la akho umfaqozo wavulwa ngamikhethe yabona akuzilwe iweekend yonke lokuzilwe akho ngabe club kwaZulu Natal ezobe ivuliwe likhaphe evuliwe kwaZulu Natal sengathi ngasha ngoba mase ahlala ngoba basohlonipha abantu nabo khuluma isingisi fana nibatshene ukuthi uZulu uguqile Uyabonga Thono andoda yakho nifike nawo la Kelija indoda yakho ufike nawo la Kelija usawungena kodwa lapha hayi lokuyeke lokhu wayikha kodwa awushida kunefoni ifoni yakhe ayimsuzo uyazwakala nje nendaba hawu yikho lokho bona abantu bestress nje into abafana bekhuluma ekhuluma faka le iqhubeke lokho kona abanye omafika mva abazofika beyibuke Anphinde futhi nitsheni asinandaba ngani nini ngene nayo yonke into eshiwo uhulumeni asibongo futhi asesabe ubosho izinto sazilwa zonke sazilwa zonke izinto asinendaba asinandaba thina lo hulumeni yabona ukuthi uhulumeni wagotelwa yithi sizowuyeka yebo mushinga yebo mushinga sowuyeka siyaqasha siyadiliza itho basi kodwa ibutho funeka ngifuna ukuzwa bashiwe khona inkosi ngifuna ukuzwa umuzwa wenu ukubona bonke abantu ayikho irepresentative eqhamuka kwipolitiki engazange ifike ndabezitha engazange ifike mfowethu ukuthini kuwe beletha mfowethu ithole ndabezitha beletha ithole bezokhothama endlunkulu ama-politician wonke singabala ku-EFF, DA, IFP wonke etheleka lapha eNingizimu Afrika etheleka lapha kithi KwaZulu Natal etheleka lapha kwaKhetha kulungile bebezokhala kulungile bebezobabaza kulungile bebezokwethula kwabo hawu kunjalo nje phela sopolitiki yini nali kwabo kunjalo ngoba ebabulitsha ngiduma ngithelo mabutho asikho isilo esikhulu njengalesithu eAfrika nje futhi asikho isilo esikwazi ukuvula iParliament zonke izinto ezinye zihambe zicela inkongozelo thina isinye kuphela isilo lapha ngenxa yamagalelo omntwana waphinde angene yokuthi alwele ukuthi isilo sethu sikwazi ukuthi nohulumeni angabi nakushansi asihloniphe kunjalo ufuna sithini ufuna ukusifunzana wena ngeke usifunzele ukuthi uyingane badala kabi sibadala kabi izinto zonke izimpi izolo baba umgilithi uzwalise uvela endabeni eningi ezahlukahlukene ukuthi cha amabutho ahlukene kwaZulu ngifuna uzwala wakho uzwalisa kwakho ngempela uchitha indaba yecorona uchitha iNingizimu Afrika indaba esifo esikhona amabutho athiphelela kwaZulu nje manje itoroti zivaliwe unjalo ukuthokoza wani wa corona akusiye yethu mnikazi wakhe ayithatha idede lapha mbuthi ayithatha umnikazi wakhe